Kajian kan art kalak ban orpait thiau ha peleng ha spy army chief general Waka Zaman baru chief advisor basipor ke beri Bangladesh Muhammad Yunus hadin kandai benai bela kalem kesoka ke biram de Sheikh Hasina kum ke menteri yang badu tai kari. Hak kubur ke bedang jia kan kanyi art ka pestang pau hadin bag kesoka basipor bayam Muhammad Yunus ka ken bi anye ke parti ke awam milik jong ke prime minister barim ke Sheikh Hasina ke bahap pet krat kandai benai mensyuana la kari na kajing syak tong haki pait bhur. Army Chief General ke Bangladesh Waka Zaman syama ya hap jimbut ya kerukum mereka Muhammad Yunus pan syak tuklar haki ri ke banaba baru akren dak beteng ya Muhammad Yunus bau dewan pelong no election kroi ban jet yak soka dau pait ba. Katkhmai ke bor ka ong susu bau ha spai ke Bangladesh ukam no men sember ke India. Hakajing sisya utai ha spai wadon ke jing temu ban van rak lang ya ke parti yang ke Sheikh Hasina bar ke Khaledisia banyala election kenang bagi pajak ke New York ban jet katkum kamon yang ki Henry ke sokal Yunus krap ken bi aino ikan ke parti ke Sheikh Hasina ke balwan rak ke jing yakan at ap dan uniu ha spai baru chief advisor kawi bat ke jing at kami hadin bau Muhammad Yunus aktung yau Khalilu Rahman basa ha Amerika kumu national security advisor ke bekta ke jing sngeu jong ha spai kum nama ba raya ilaj kami slok bat kejingkan art kelanang pau susu abau Lieutenant General Muhammad Faisal Rahman Obadayu Quartermaster General wa kendu yo he ka Inter Services Intelligence ISI ke Pakistan Lieutenant General Asim Malik bat kiraya ilaj yo he spai zaman bat kini kerawan ra ka jingpun ke wasniu hakna spai kategori hakni kijing kendu yang ki keladon du ka jingbu thong ban wan ra ia ka jingpen kormar ha North East ka India ban rung be ain lu Usama no maham do yo Yunus bakala ban mi ka jingya persya hapo ka tengah sipai ke balak ban bu ka jingmai ke bor bar ka jinglai lu jongkari katkum ku bor ka jingya kluj ha breng ha sipai Army Chief General Waga Zaman bat interim chief advisor Muhammad Yunus ka poi ka jing thnam sundon wa sipai General Zaman wa thmu ban lech USA lu wa pensangai no na ka jing kan ar ba pedung hari kali Ujinal waka usama no pha ro ik khubwa ko tang Syau Muhammad Yunus hak jinang sipai hak ni kesengi balang bau de ban pelong no ik election ha no pra man tau snem nang ta ban sange ban tukla ki kam jong sipai ban mai slok eu ha sipai hal ki mat ki bekong san jong kari kanik jirang ka pha ro ik khubwa balada Muhammad Yunus sange ban le buj senti ki sipai kin le ik badon kam ka ba presiden un penbena ke emergency ban penkut no gaji sosial Yunus krang ban pelong election